Lengba jongga lenti Right to Information Act Arajarsan leni ke RTI ki nong yalam jongga seng Confederation of Riboy People lengba jong uba pateng marsing ubri working president jongga teka seng mentang sengi habakaran saya ki nong thok kubor hanong po walapan pau ya ke jing sokya ba kumno ka Meghalaya Industrial Development Corporation Limited leni ke MIDC ka sulit ban kam ya ki jeka ki badan ya ki karkhana Hariboy district khamtam si ki thain bernihan kinsim ya ki jeka klem dadon ya ki kot kisla bat ki jing pensisa la ka dina ka senong lani nakaraj kita kinong ilam kilong ba kene ke jubab ka bagiyo ka dileng ba jong ka RTI ha ka ba kamsiam ladon gono-gono ka jing pensisa ki ba kentup hadu nyau teli ki jing keli ki belapan jing sai na ka liang jong ka seng Confederation of Riboy People ki ba kentup ya ka tarik berubanai ba ke MIDC kala sim ya kita ki jeka ki details jong ki agreement ki balai soi ha padeng ke MIDC bat ka senong lani ka raj lani ki trai jeka nang ta ke jing he jong ka jeka ka ba ke MIDC ke sim nang ta ki kot kisla lani ki dulir jeka bat ki wei uba pateng marsing ulong bag MIDC kalayo ban kurup ya kejaka jongno habernihat hagani kesngi lai don lang ru ki dikhot jong keseng ki pakentup ya uba Markus Magri ubari General Secretary uba Shining Kentela ubari Finance Secretary uba Morris Lengdo teman-teman kesngi na kalian dulu ke Confederation of Riboy People iwan mat di press media ban tempau syakipaj ba abai bat kejaka juga MIDC hangtai hapo murni Nagleng juga seng kala pan nak RTI nak office juga MIDC. Jadi bagi layo ya ka jubab ka sitrik Ogos. Ka pelengo ini ka seng ba katai ke jaka juga MIDC yang tepo bernihan. Ba kim syam lala ban provide ka wairu ka dokumen. Dan nagleng juga seng ngelayo ya ka jubab ba kim don ketagalan agreement kim don kilo kot kisla ka bedai bat kate ke jaka. Dan nagleng ka seng ni penpau sya kipat ba kumno kene ka MIDC kala apan kam ya gede jaka po berni klub ikot kisla ki babiang bat ngilawat jing tip runa usim jo garaj marwet ba gede jaka te ka ha po garaj marwet yawat ka pot kasla na garaj ro kim syam ladon kat kum kene ka RTI ka ba ngio tinagalang jo kaseng ha baidei bat kene ka kam ngidang budin bat ngidang ya syakmat ba hadu bandalap ya ka jing sisya na markat kum ka jing pau ha kene ka RTI ka ba ngilapan ka pau ba ya kene jaka ka MIDC kala syuklun klem ikot kisla tena geleng juga seng ngidangwat nang syakmat banlap ya gajing sisya ba lada ka MIDC kamla ban penbiang ya ikot kisla tena geleng juga seng ngin sepet gai ka banun kam banle tokat kum gajing keli ka ba ngipan leng ba ka MIDC ya ka baide ba ketei jaka po borni kemudian kong ngipan ya nadu ubanayu nadu uno usnam ba ka government kaya MIDC kala sim ya kede jeka po borni ti ganer ki khamla ban jubab pat ka baar ngi lapan ya ki detail jongka land agreement apa deng kesnong lan garaj bat ki beneficiary kataro ki khamla ban jubab ka balai ni pan ya ka total area jong kate ka MIDC yang ke po borni ha kataro ki simla ban jubab kala ngi lapan hale ba atau la dadai ke jeka ki private kadon na em ka compensation namenta kita ki nong chong snong la ladai ka private land ka taru ki khamla ban jubab te dai na tagadau na kaleng juga seng han badai bat gane yang manginiat be syakmat adu bangin dalap ya gajing sisya ka jaka jongno katai hangte po burni ka bala kendrup na ka MIDC